I pō wiritia i ngā uri o Tā Māui Pōmare me Taranaki wānui i te ariki nui, kuini ngā wai ono i te pō, ki runga o wai. We look back to move forward, and today has been very much about that with Te Ariki Nui gracing us with her presence and elevating the mana of this hui today, and reigniting the memory of her grandfather, Koroki, who was here that day 90 years ago, has just been the most amazing, uplifting, mana-enhancing experience for us. Ko Miria Pōmare tētei o ngā uri a Tā Māui Pōmare, i tai atu ki te wakarangatira i te iwa te kautau a te kaupapa o Tā Māui Pōmare, me te waka ono i ngā kiwai o tekete. I just feel so privileged to be here. It's been such an uplifting and auspicious occasion. Incredible to think that this day, 90 years ago, there were 10,000 people here, Māori and Pākehā from all over the country, Māori leaders from almost every iwi, and the Māori King, Koroki, here to participate in the opening of the whare whakairo, the unveiling of the Tiki Kōhatu, not just in commemoration of Tā Māui's memory and his legacy, but also as a living memorial, if you like, of that legacy to take us forward. I whakahirahira te rā. I nanahi te haerenga mai ki roto o Taranaki, hau pūkeri nui, heua, ka kino nei te patu i a mātou ki te iwa. Te tāinga mai o te ariki nui, kua paki te rā, ana kua tau te mau ngārongo ki wainga nui, i ngā kiwai o te kete, e noho nei ki runga o whaitara i tēnei rā. Ei tā te māngai o te Kīngitanga rā ui papa, ko te wakatairanga i ngā wanaungatanga mai tērā wakatipuranga ki tēnei wakatipuranga. He tikara wātu. Kaore motu kia te here o ngā kiwai o te kete i whakataukitia nei e tāwhiao, e te whiti, e tohu, e tītoko waru, e teuahau me, e rātau i te wā i a rātau. Taka mai ki tō tātou whāia kia Auntie Marge, kia Aunt Marge, kia te rū whare hokama, he mea hono mai ki roto i te Kīngitanga i te wā o Koroki, nāna tēnei whare i tomo. Ka mutu i a te atairangi kāhu, i reira a tiki mā, i reira ngā kaumātua o te wā i a rata, a mātā mā. And I'm quite old now, but for our young ones, for our rangatahi, I think especially for our girls, to be able to rub shoulders with Te Ariki Nui on such an auspicious occasion and in such close proximity is just amazing for them. It's role modelling that we can't get anywhere else in the world. Aha koa, he wāhanga no mātou no tainui ki a māta. Ko te āhuatanga o tēnei noho e kore e motu kia. Ka mutu, koia ko tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Kua haere mai ki te whakakaupapa i rā hitori, kua tae mai ki te whakakaupapa i ngā āhuatanga o tēnei rā. Ka titiro ake ki mua, ko ngā tātou tamariki me ngā tātou mokapuna, ko te purapura tēnei ki te amaira i tēnei rā. E kore, e ware i a rātou i te wā, kei a rātou ngā paipai e no hoi a mai ana. No reira, kua whakahika, kua tautau rā nei i te ahi o te whanaungatanga o tēnei rā. Haere ake nei kia whakakotahi mai ngā mātāpono o te Kīngitanga, ki ngā mātāpono o Taranaki, kaore he wehenga, kaore he rerekietanga. I think it's all about remembering, reigniting, strengthening relationships to take us forward into the future towards the vision that he always ascribed to, which was based on Te Tiriti o Waitangi. It was the promise of Te Tiriti o Waitangi in all its manifestations. He really believed that it was a template, it was a framework that would provide for the flourishing of our country and our society. E rā nui waka ara tēnei kauanua mo Taranaki me te Kīngitanga ana engari mo te motu wānui, kua titia ki ngā ōaki o rātou mā. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.